name is Penelope. I'm from Sekanga. I always listen to Tutu FM because Tutu FM rocks. My name is Polly. I like to listen to the FM. To the FM is rock. My name is Miriama and I'm from Ba and I love listening to the FM. Ni sambul benaka. Say ko yung gona Vakaleleka ni nonday tukutuku na mbongyen dinday. Tingko marotu na matambo sinindondo ni tamate andua ni tumbutu ko na wili ni kunru ndui may beir na lew ni bonua. Kanan direkta ni matambose Ashwin Raj ni kena tumbu na kisi ni beba sa urarataki etiko sarakin na kawai wakakin na kisi ni beba sangai. Kanan direkta ni lebu sar na kunru e dingo mitiko mai na kena tiko na pakatatambo ni COVID-19. Tuno Raj ni lebu ni wili ni kunru e dingo mitiko mai na be tiko siang ni banditi ki lawa siana informal settlements e bauti ni ongo e rawo ni nduan na buni kena yado tiko na lenga kasema kina ndrendre ni mbulo boilabo e sotabi tiko e na ngauno ongo e sababa de nongo ne kawal ni mbongi e na bugu ni kena toso take tonga na nonra vakarete ki kunru o irna leuni bonua membaleta na nonra vingarabi no visa e sabareta na tambani labo musuki e na nonra bonua ni na rauni namaki me salutu e so na ikurni labo ertondo laba ka kibir na kena memba e na bugu ni rebu ni COVID-19 na tambani labo musuki e dau lebu se invest kina bunga na be hotela e na nonra bonua e bunga beira era sama isongo toka e na vida na bula ka senga ni lava ka ento ni lavo kina tambana ni lavo musuki e ka o chao jukuroi na bunlewa e na tambana ni lavo musuki ni rauta ni tiniko na pasende ni lavo endo dingo mi mai na be hotela ia e toso vina toka na kena dingo mi ni lavo mai na sotel na tambana e rona hotela le lebu kandau nui bo lebu kina na tambana ni lavo musuki o ya na hotela mai na tandola na Intercontinental Fiji Golf Resort and Spa kena hotela na Marriott Momi Bay Resort ngoe sama tinga kina ena kena sama isong na bingarabi ni wanga buka kalutu buka lebu kina na wili ni bulangi sarbanua e viti kina gito e sente ito nga na baka tulawa ni kay viti Silk Tales nirto na siyang ni bo itabi talanga e na bo ni sotsota ni Ron Messi Cup e sama itaba koso na nonoto babarau na timi kina bo ni sotsota e na buku ni bole e kautamay na mate na COVID-19 na timungo e anganga bela utoka e na rua na bula saoti e bagarita ko petro diboni deba en dua kamba udau bagalebu kini timi ni abien rendre toka na kena mai tau na tulawa ongo e bagadur tau manta na kena bagandindike kena betal noa karamendo mundo kina na kena i bagalislesi e bagana matani na i bagalisles ni timi kerna dorbo e na ambaki bagangito katumai May dapat kira na Vakaleleka ni nonday tukutuku na kaya na ikuri e rano na siya manastiseni na Radio Fiji 1 kinambula FM ni Bwading Vinaka. Ulare ya na vango latila tarelau au daptu mana korbatura ngontawara na kinuele na santa konrobe. Totali taka na warang wali na bula FM ira kina serap kira kina mutakaka atau matagren. Pula, na hako deristia au wakiti ko toka au talita ka na baronga ng Bula FM na banduan stere. Kalau minang kita tawasan, betapa ang warung ng bulletin na pagdadisi. Bula FM, number 2 en serie.